Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, туугандар, сиздерге Кореядан ысык кайнак салам, достор. Бая мен каналымда лестница куйган балдарды сиздерге калтырган болчумун. Bundan алдыңкы видеода да көргөн, аябай көп адам көргөн. Ошо баланын дагы бир жаңы видеосун калтырып коеюн, туугандар. Бул бала Кыргызстан боюнча любой шаарда любой заказды жасап берет экен, достор. Лестница куюп беришет экен. 4-5 бригадасы бар, достор. Мен видеонун астыга номер телефонуну калтырып коем, көрсөңөр болот, достор. Кыргызстанда ишини кичине тартып, мага жөнөтүп коюшту. Ошо ишини да көрүп, толук маалыматтын номер телефонго чалсаңар, достор, кандай иштер болот, канча сомдон жасап берет, метрине карап, формасына карап, баасына келишип алсаңар болот экен да, достор. Лайк баскыла, видеоду бая группаларга таратып коюңуздар, актив болуп, комментарий жазып калтырып коюңуздар, достор. Мына ака уста болот экен. Салам алейкум ака. Лестницалар кылышат уста экен ака. Ака, кандай бул сапланат, размерлер? Figurası karşı şu değil mi bu yerde? Mesela büyüklüğü, balalığı şu 20 ekan, 15 santimetre. Şu 15 santimetre. 320 15 santimetr болгон экен. Şege 15 bo'lganda. Aha. Buni pagonometr hisoblaydi buyukligi. Aha. 11 mingdan boshlab 16 minggacha-da figurasiga qarab. 11 mingden 16 minggacha ekan. Figurasi qarab, любой figurada salib beradi ekan. Ko'ringizlar, formasini keltirib o'zlari. Любой forma под заказ, razmeri qarab, ақшасini, ishini aytadi ekan. Atasi uni chiqibdir. Buna qancha razmer dedingiz, buna lestnitsani? Bunaqasi mana aytib 170. 170 ekan. O'ta qisqa javobi 140. 140 usti kichik joylari. Общий высота qancha bo'ladi to'shunda? Vысота 3 metr bo'ladi. 3 metr, 320 ekan. Tug'anda, ko'ringizlar. 320. Mana lestnitsani ko'ringizlar. O'ta so'non chiqqan ekan. Bu usta bolalar любой заказга, любой жерге барат ekan. İnşallah tuğanlar любой жерге барабыз deydi. Özbekistanlık tuğanlar ekan. İşlerге inşallah жақсы ekan işi. Sonunda da. Üstüden ko'ringizlar. Sonun jasat ekan. O'ta sonun ekan. Mana usta bolalar. Telefon raqamını videoga qoldirib qo'yamiz. Chalingizlar, suylashingizlar. Siz qilib beradi ekan usta bolalar.